Leži u duši u sred ravnoteži. Ide u visinu gdje daruje odbjegli i bježi. Nikud ne ide više, stoji u svili. Nebo mu otvorilo vrata. Pisao je pismo ženi i djeci. U rancu ono ćuti. Pred njim su puti i puti. I kad stigne to njegovo pismo, djeca će znati da im otac u dženetu živi i da je usnio samo san o slobodi Bosne. Dženaza je tiha. Saborci Fatihu uče. Djeca u redu ćuti. Bio je s njima jučer i kazao da sve sure kod kuće prouče. Njegovo pismo sada putuje u zavičaj davni. U njemu je zavjet, poruka. Čuvajte Bosnu i dom, nastani se u rane. Ostade u duši, u sjeni bagrema, miran od sreće, predan melekima. Pošao bio da djecu uči, a stigao vječnima.